Ku munsi w'ejo hashize ku itariki 5 Ugushyingo nibwo inkuru yabaye Kimomo ko umunyamakuru rurangiranwa muri politiki Jean Pierre Kagabo yasezeye ku kigo cy'itangazamakuru RBA. Iki akaba ari ikigo gikuru cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe itangazamakuru RBA cyangwa se Rwanda Broadcasting Agency. Jean Pierre Kagabo akaba yarakoze igihe kingana n'imyaka 20 yose. Uyu Jean Pierre Kagabo akaba yaramenyekanye mu mbwirwaruhame zikakaye harimo amagambo akomeye cyane by'umwihariko muri politiki. Nimba uri umuntu ukurikira politiki umunsi ku munsi nta kuntu waba utazi uyu mugabo kubera yuko yabaye rurangiranwa mu biganiro bikakaye by'umwihariko mu biganiro maka cyangwa se debate, habaza ibibazo bikomeye cyane abayobozi bakabura icyo bavuga. By'umwihariko iyo bijyanye n'ibirengera inyungu z'umuturage aho ngaho ho abahari cyane arakubaza cyo yakikakubiriraho. Jean Pierre Kagabo yakunzwe n'abatari bakeya muri iyo myaka ya 20 ishize kubera ko yatangiye itangazamakuru mu buryo bw'umwuga mu mwaka wa 2005. Ibi byose yagiye abikora by'umwihariko ahereye kuri radio yitwa Gasarusi, uko nyuma yaje kuzamuka nuko mu mwaka wa 2008 ajya kuri RBA, ahantu yaje akora muri radio Rwanda, gusa nyuma aza gukora muri televiziyo Rwanda. By'umwihariko ko yarangije kaminuza mu bijyanye n'itangazamakuru cyangwa se journalist. Uyu Jean Pierre Kagabo nk'uko abitangaza akaba avuga yuko umwuga we ngagiye gukomeza gukorera ku rubuga rwa YouTube, agatangira ku munyamakuru ukorera kuri YouTube cyangwa se mu YouTube. Gusa bikaba biri mu bintu bishobora gutuma n'ubundi agomeza gukundwa n'abatari bake kubera ko n'ubundi akundwa na public nini cyangwa se abantu banini baramukunda. By'umwihariko akaba akundwa n'abantu batari bake mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda kubera imbwirwaruhame ze cyane cyane mu biganiro mpaka. Ahangaho abahari cyane arakubaza bikakurenga. Jean Pierre Kagabo akaba afite umugore n'abana barenga 3. Ntago bikiri igitangaza ku munyamakuru akoreraga ikigo runaka agiye kwikorera. Nkivuga ibi uhita wumva Scovie Umutesi. Uyu nawe wakoreraga radio yitwa BNB FM mu mwaka ushize, mu mezi ya mbere y'umwaka ushize akaba yaratangaje yuko yasezeye iyi radio igiye kwikorera ku giti cye. Uyu munsi wa none akaba afite televiziyo, imwe muri televiziyo zikomeye hano mu Rwanda yitwa Mama w'u Gasabo TV. Akaba ari televiziyo igaragara ku masheni menshi cyane. Gusa iyi televiziyo imaze kubaka izina ndetse akaba ari na televiziyo ikomeye ku ruhando mpuzamahanga. Scovie Umutesi ni umugore wirwanyeho. Bamwe mu banyamakuru bakorera ibigo runaka uyu munsi wa none bari mu nkundo yo kujya kwikorera ku giti cyabo. By'umwihariko bamwe mu banyamakuru bamazemo igihe mu itangazamakuru biri mu bintu biri gutuma bajya kwikorera ku mbuga zabo cyangwa se by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, kuko bamenye ko YouTube irimo agatubutse ku muntu wayikoresheje neza. Bikaba biri mu bintu biri gutuma abanyamakuru bajya kwikorera bagasezera ibigo runaka bakoreye imyaka n'imyaka. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda umunsi ku munsi, ukande subscribe wiyongere mu muryango mugari w'abarenga ibihumbi n'ibihumbi hano kuri Taifa Rwanda. Ujye ukurikirana amakuru umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Abashimiye, njye nitwa Eric Taifa. Ciao ciao.